Meya wa Kizinda Town Council asimira ba Champion Foundation ahabwo bwezo bwa pipe babahire okubahwera kukora urutindo rutwire rubaberire kizubu kandi urwo mugasho munonga bona nyunye kandi naye tindo kutagaka kurabayo aho kumene ndikawunso banjuru konka kohene yatwereza amani kandi yatuyamba kureba urutindo rwakorwa nyana kumusima na kenso karoho n'urubuto mwenu orubireri omudaya state okwetagwa kora okwari y'amajani so nahani henda kumotoka z'amajani ku rugoko zikatoroku hari y'umwani kozoko n'abahinji b'umwani hari y'amate ente hari yo buri kimwe so ibintu bibitacira rugoko mbya abacara basimire ruhanga ahabwe mitime birene bebe hanikire umbwire bwenjira abana babo babana bazamashomero urutindo bugenda tegarisa munonga ubwire bwenjira abana bitwaye batakora baho bina amapiki genda gwamu abana b'amashomero abambijo mu mwazi kuba bene bwenjira tugira buhoba tuje kubategereza tuburayitwa abamukiza mwe twashemererwa kugira ngo batwore umwanya gwitu kuba mpando gutwenda twara abantu binjira tware motoka tine project ya hardcore ukabo mpanda kuteganisiga betakineho kuraba kandi kiretera abantu bitire cyaro batunga transport yaba mpango akabe motoka kwechifu abatura bicanga cyaka kuma muri Kizinda borekere nk'abatari banya Uganda ahabwo bohereza bwa government ko barabahanga hari noho beterire nduru okureba ngo nabo batunga miza gatwire garye kizubu kandi agatongozibwe gukora ba Champion Foundation twikirizaga ngo tuje kwihamiza aha kandi tugatwari mu cyaro kugira ngo abantu bona babase kwikwa so itwiki twikwija gukora ntwija kuba yambaho twataganise n'abataka tutimbe tuteke pipes urukwenda kweyihiraho ayihira hage abebembezi ba Kizinda Town Council noho bihirire nabo kwetera nduru bakushaba ministry ya government zebyango kubamanya ngo bariyo bakurigera hamyaka 13 bamazire na Town Council yabo nekitangaza okushanga ngo tabashitunga sente zo kwekora n'enguto amakuru agagasha kwa Ben Muhozi.